عرضی تھویم آواد اللہ لیک یا رسول سلام علیک یا بڑی ونیوس یا رسول اللہ دبس پرد تل رویس کرو دیدار کس یسن سری انشاءاللہ دبس ٹاچ نبیا پرد تل رویس کرو دیدار افو گنہن بنیم آومی لاد اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم ربیہ لال عربیہ سون سالے مدینہ مز صحابہ سونے نت سونے ان تشریف رسول تاجدار عاشق یہ آسان دبس لال عربی سون سال خان روشن گچھم آومی لاد اللہ صلی اللہ یا رسول لیک یا وای اش غریبن مفلسن از شادی اش غریبن مفلسن از شادی ماہ عالم یم آومی لاد اللہ صلی اللہ اللہ بس وار وچھن روئی چھس تابان معرفت دل بریم آومی لاد اللہ صلی اللہ لیک یا رسول اللہ وسلم علیہ بس یا حیات النبی حیات چھونا امت اسبائی سے نجات بس سانی ذمہ دار یا رسول سون کر حض چار یار غم زدہ دیو صدا چنے پان بوزان چھوئی رسول ہزار ہا درود و ہزار ہا سلام بذات محمد بود وردی جانو دلم صبح علیکہ الصلاة علیہ پروردگار از داج لدن داجن دوا از مرز دارن مرزن شفا از قرض دارن قرضن نداد یا اللہ یمن داج تمن دوا یمن مرز تمن شفا یمن قرض تمن عداد ببرکت رسول خدا اے رب از کر سانین گنہن مغفرت از کر سانین حالن پیڑ رحم رب از کر سانین گنہن پرد پوشی از کر سانین ابن پرد پوشی رب از کر غریبن یاری از لاچارن یاری از پتھر پیمتن یاری از کوری مالن دستگیری کوری مالن پرد پوشی ربا گبر مالن تکر یاری ایال بارن وستریز بیاولادن سوز اولاد بیاولادن سوز اولاد ربا یمن سود میں چھتی من پوشنا بیکارن عزت کار بے روزگارن عزت روزگار ربا یوتیس میں اپلیمز پریشان ربا تمسنز پریشانی دور یوسیت میں اپلیمز بیمار تسندن دادن دوا از کر سانین مرزن شفا از ولٹ بیماریوں نش نجات مولک مرز
مرضوں نش نجات خطرناک بیماریوں نش نجات لا علاج مرضوں نش نجات ہارٹ اٹیک گسن نش نجات نندر موت نش نجات کھور ڈلنے نش نجات دماغ ڈلنے نش نجات ربا گفتار تھا موجود گفتار تھا موجود ربا کٹن ہند ہوش تھا موجود چشمن ہند گوش تھا سلامت یم بزرگ تھا سلام یم جوان تھا بسلام کرن مزم ماج بین آمین کرن اے ربا تہندن ارجین تدسکت تین نیک حاجت روا تہندن پروردگارہ تمن کر پردک عطا تمن کر پردچ عزت عطا شرم تا حیا کرک عطا ید جماعت سان دایسان کر عطا ربا آسمانی بلایوں نش نجات زمینی بلایوں نش نجات ناگانی بلایوں نش نجات پروردگارہ بے حیائی نش نجات بدکاری نش نجات شراب نوشی نش نجات زار گن نش نجات ڈرگ کرنے نش نجات مالس ماجی نافرمانی نش نجات پروردگارہ یمن مال ماج زند تم تھاو بسلامت یمن گزرے مت تمن کر مغفرت ربا یمن گزرے مت تمن کر مغفرت ربا یمو یت مسجد پاکس لول بر اے کریم تین خان کر آباد یمو یت مسجد دامے درم سکھنے پروردگارہ ہمیشہ مدد کر امداد کر اے کریم تین خان کر آباد ربا یم یتی اور مدد کرن تین خان تے آباد ربا یمن طاقت مدد کرن سم کریم تین گھر تے آباد تین خان تے آباد ربا یہ بستی کرن آباد یہ بستی کرن آباد یمن کر اسلام جاری عطا یمن کر اعتقاد جاری عطا یمن کر محبت رسول جاری عطا پروردگارہ یم جوان تھاو بسلامت یم لکڑ لکڑ بچے یم تھاو بسلامت ربا یمن بچن ہند بہار آو یادن مالن ماجن ربا مالس ماجن سائی پوشناو اے کریم پروردگارہ بی کیا ساش مونگ تکر قبول اے ربا یم منگنے روت تکر قبول بپاش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے کریم یم دنیا گمت من مغفرت ربا یسن کا ناو ہے نسم تس مغفرت بالخصوص پروردگارہ یم اسپتالن مز بیمار تمن شفا اشگامس مز ہربن واریا بیمار سان کے رشتہ دار نظرن تل تش پروردگارہ سارنی کرک شفائی کامل عطا شفائی عاجل کرک عطا ربا شپنین تاک ہم شیرے مانیو دے ربا تست شفا عطا واریا بیمار سے نظرن تل کریمہ کیا کمی گش چانس قدرت از کرک سارنی شفائی کامل عطا کرک شفائی عاجل عطا یت میں اپنی مزیوز بیمار تمن تی شفا پروردگار از کر داد لدن دادن دوا یم دنیا گئی تمن مغفرت یسن کا نام نسم تس مغفرت کل امتانی محمد اس مغفرت یم علاب کے نروہن مغفرت ربا یم مال کے نروہن مغفرت یم جماعت کے نروہن مغفرت میان امواتن تی مغفرت پروردگار بالخصوص مشتاق آمدش والدین پروردگار تمن مغفرت کریمہ ام صلاوتی یمن والدین گزرے میں تمن سارنی مغفرت محمد اسلم پڑھی پروردگار امس کیا امس تی مغفرت پروردگار کرک جنت الفردوس عطا کرک جنت النعیم عطا اے کریمہ پروردگار سانن امواتن سان یمن کا ناو ہے نسم تمن تی مغفرت یہ دیس فائدے کل تمن تی مغفرت پروردگار حق ہمسائن اوشنا و رشتہ دارن مغفرت حضرت آدم تا ایدم یم تی اروا مسلمان گمی تمن سارنی مغفرت سانن امواتن تی مغفرت یم جماعت کے نروہن مغفرت کریمہ تمن کر نارس گلزار قبری سختی نیش دکھ نجات قبری تنگی نیش دکھ نجات قبری اینکٹ نیش دکھ نجات ربا ولک پنی نور سوتن کروٹ کروٹ کرو جنت عطا لڑ لڑ کرو جنت عطا قبر بناو جنت کیو باغو مزخ باغ پروردگار قبری سختی نیش دکھ نجات پروردگار تا حد نظر کر جا قبر کشاد اگر کشاد چک ترقی درجات کر جا عطا پروردگار تمن کر سو عالم جان اشکر ج دشوی عالم جان یل اشنک تل نج با ایمان خدایا ولت نج خلت ایمان پروردگارا ولت نج خلت ایمان پروردگارا پت میں آن کر جی یاری بر زبان تھا جی جاری کلمہ معظم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اسپیکشن
اس پڑھو عشاء نماز انشاءاللہ بس بے ایک پھر پور یت بستی خاص کر ماجن بینن ہت سان بزرگن جوانن ہت سان یمو یت تگو دو محنت کرک یہ مسجد بناونس مز بالخصوص یمن حضراتن ہن ناوات پانچو نفرو دپن تمو ترو پنن گھر تی یت مسجد تگو دو کرک تمن سارنی چھس مبارک باد دون بالعموم چھ سرسی ژول گیمس پانس تہ چھ مبارک بادی کیازِ چھ اس پنی گامک محلہ اخ تہ گئی یتس کھڑا مسجد پاک کرو تعمیر بڑا خوبصورت مسجد ہان چھ اد یمس پروردگارن یوس تم دیت یوس آئند یس کنس دیون تم تہ دین انشاءاللہ سان طرف چھ مبارک تہ مگر وۄنۍ چھ یژ یوت گزارش وۄنۍ تھٲزون نمازو سۭتۍ آباد مسجد رکوع تہ سجودو سۭتۍ تھٲزون آباد تکیازِ نماز چھ مومن سن اخ علامت اخ آسان دپن ہر چیزس چھ اخ علامت پہچان آسان و علامت المومن الصلاۃ مومنس چھ اخ علامت نماز تہ آسان یہ مومن سن اخ علامت لہذا یہ تھٲزون مسجد کم سۭتۍ آباد نمازو سۭتۍ ذکر خدای سۭتۍ درود سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذکر سۭتۍ اوراد سۭتۍ یہ گژھِ مسجد آباد روزٕنۍ تکیازِ ییٚلہِ مسجد روزِ آباد تیٚلہِ روزن سٲنۍ دل آباد تیٚلہِ روزن سٲنۍ گھر آباد پروردگار تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت بیٚیہِ خاص کر تمن بستی ہندین ییٚتٮ۪س چھِ اَسہِ واریاہ ذمہٕ دار زِٹھۍ اَسہِ یِم تہِ آمٕتۍ تُہنٛدِ حوصلہٕ افضٲیی خٲطرٕ تُہنٛدِ طرفہٕ چھُس بہٕ یِمن تہِ شُکریہ کران تہٕ یِمن ہُنٛد شُکریہ کوٚر تہِ محترم مولانا ارشد صٲبو بحثیت ییٚتٮ۪س بستی ہٕنٛدۍ اکھ رُکُن اکھ تہٕ بہٕ چھُس بیٚیہِ تہِ تُہُنٛد شُکر گُزار تُہۍ آیوٕ ییٚتٮ۪س یِہنٛدِ حوصلہٕ افضٲیی خٲطرٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت سارنٕے تھٲیِن سلامت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.